Iċ-ċogim ta' din is-sena żgur li se jħalli lekat waraħ li minnu se jibbenefikaw il-pajjiżi żgħar fih dan il-Commonwealth. Wara twaqqif ta' ċentru ta' eċċellenza għal pajjiżi żgħar imħabbar nhar l-erba', il-ħamis ingħataw dettalji dwar il-Commonwealth Trade Finance Facility. Għal dan kienet iffirmata dikjarazzjoni ta' intenzjoni, dikjarazzjoni li kienet iffirmata minn 4 pajjiżi differenti. L-Indja, pajjiż b'ekonomija b'saħħitha, Sri Lanka li bil-mod il-mod l-ekonomija ta' dan il-pajjiż qiegħda kull ma jmur tikber, Malta u Mauritius, żewġ pajjiżi li minkejja ċ-ċokon tagħhom għandhom ekonomija soda. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-fatt li ħafna pajjiżi żgħar huma kemm xejn injorati u għalhekk mhumiex kapaċi jattiraw opportunitajiet lejhom. They simply don't have the critical mass to attract the deal of interest that is needed from the global financial community in order to get things done. Trade finance facility that would give the necessary guarantees that would enable businesses in these countries to attract the necessary interest from financial institutions. Il-Prim Ministru qal li l-mira għal din il-faċilità hija ta' $20 miljun li minkejja li mhux xi fond kbir se jħalli effett sinifikanti fuq l-ekonomija tal-pajjiżi żgħar. Is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Kamalesh Sharma spjega kif it-Trade Finance Facility għandha lan li tneħħi r-riskju involut meta jsir il-kummerċ f'pajjiżi żgħar. Il-kunċett huwa li l-faċilità tkopri r-riskju li banek żgħar m'għandhomx il-kapaċità jkopru. Dan ifisser li Trade Finance Facility se tagħmilha iktar faċli biex negozjanti u ġurisdizzjonijiet jippenetraw swieq ġodda. Il-pass li jmiss huwa li ssir diskussjoni mal-banek biex din l-inizjattiva ssir waħda operattiva. Dan fid-dawl li diġà hemm l-involviment tal-Bank Dinji. Sharma iddeskriva din il-faċilità bħala idea kbira għall-Commonwealth. But it is, believe me, a very big Commonwealth idea. And the brand strength of the Commonwealth is to work for the small states of the world as a priority, and which is how we come up with these ideas rather than anyone else. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna waqt li kienet jipparteċipa fit-tnedija tal-ktieb The Commonwealth in the Unfolding Global Trade Landscapes qal li ġala darba ir-riskju jkun kopert, il-banek il-kbar mhux se jinkwetaw. Dan fil-waqt li qal li jsir iżjed negozjar biex iżjed pajjiżi tal-Commonwealth jissieħbu f'din il-faċilità li se tkun immexxija minn istituzzjonijiet finanzjarji.